Spiritually, emotionally, are you good? Dr. Novisto, spiritually, bila neketaboga lebelo. Ai wena man. Ke lwana dintwa tsa moya. Silo nemi moya. Silo nemi moya nta. Marana leona nta. Alwana leona doctor. O tibaka bataka. Bataka. Ene nta te kinto fe. Wa ipotsa hore ke tlo go feletsa ke dibilisha. Ya mara ke akere mara tso bona tshwara bophelo ba motho ke nta lefatse. Ya ke nto. So nta te silo nemi moya na stop se ntho tlo fela. Se silo se stop. Akere ibile ke la le kapole ke rapelletseng thuleng. Kapole ya pele. Ibile bana ba ntse di re. Ba sa batle netse molemo utlo ra sa batle shapo ke ka imo a ke ba rapela both of them ke ba lowe nteng qetang ke hore ousi o lowe ke nto x ya ga mystery ousi lowe ke x ya mystery and then mystery ya no lowe ke nkgono wa ga ousi go bo go tla another couple le bona ke ba rapela again Wednesday get a consultation. Yes, sir. Le bona ke ba rapela. Le bona both of them couple ke ba lowe. Nto mosadi lowe ke family ya gagwe le ya monna. Ke yone ganya silwane mimo. Silwane mimo. Le bona bana ba mfila gore ba sa batla mix. Ha ke ba rapela antate family details Dr. Novisto. Botshelo bo boslego. Botshelo bo. Ntate boslego. Ka se tswana ba re bo makgapila. Ntate boslego bo boslego mamedi. Boslego la. But they really want to modimo ya fun solo because no matter what happens re hlola every day. O sharp maro wena. Ai Dr. Novisto ke monate sing le diwane tsa November ke na le Moruti November. Ai. Kana kgwedi le tsana. Ke kgwedi le ja wena. Ana go pula ba sampatleng. November ta dina le bomelo munya bona. Aba tsala mo office November. Yo, ba tla ba ka ipola only for kgwedi. Ba tsoga ka December. Ya ke Moruti November te Dr. November tota mo letsatsing la gompieno teng ka kwana motho montle wa itse ka letsatsi le rentseng jana re bua fela ka khanya relationship related matters mo letsatsing la gompieno re tswele di feng Dr. Novisto re tsere a ke re ne re tshepise ba retse gore re tswela ka ile milanzo ya motavaso ya monelo ka kamore re ntse re tswela kopele ka rona gore ina le di disadvantages dangerous go go ka inda re tswela ka yona because honestly was not really ra utla batho bana dilo tse dintse go pola batho ba complain re bua ka mokhathala gore ba bang ba dira ke mokhathala ba bangwe o pela ntate mo wa traka re yena o dula khatetse itla kwa gagwe o re zawane hela ala tlale o mo abari yona ba moswaya gore o tlile a ba moswaya gore e bila ba tsamaya go batla pijo mo gotho a batla pijo ene pijo po ebe na approve pijo le na dangerous sonte re tswela ka yona fandaga mo mamedi le kapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry mamedi ga ratang hle ke kopa le like man o tsebo o thola di notification every time a ke le di radio o thola di notification wena mamedi wa karatang ke na mono o le like tatsinde na re yo TikTok on re live fela Facebook wena mamedi TikTok on ha ke live fela Facebook ya khotse Dr. Novisto ba sutshiwa batho motho ya khathetse ko tirong mara itla ka tlong a itla ko tirong a bereka ka mokhathalo a khathetse ha itla ko tlong o bua ka mokhathalo mo kana ke na le peleta mokhathalo go utlwa ka mokotleng ka o itse gore yalo bo khwambuile borwa motho a sa batla go na next when I it's just that we are underestimating the power ya monelo ka kamore yes a gona ba dinyana le power ya ka eo wa bona it's just that gains batho ba bua ka di expectations tsa bona mo lenyalong batho ba bua ka tšhelete nna ke batla motho o tlo ntlhokomelang motho ke batla motho o kgonang wa bona but one of the thing e re underestimate mo mamelo ka ratang ke taba ya monelo ka kamore ina le matla monelo ka kamore una le matla o amang a tshosa ngwana mamelo ka ratang and ina le matla on both sides ina le matla ka taba ya hore o ka
e ka kgona ho tsa lenyalo la hao kapa relationship ya mamedi ka ratang e sebetsa monate again ena le matla ka hore e ka etsa lenyalo la hao le faile manyalo mangata tata fediswa ke ntho and to an extent wena go itse bona re ditseng wena mamedi ke nnete ya hore le ballo ba se ba tseba hore taba ya monehelo wa ka ka moreng e ona le matla that is why le ballo ba se ba etsa jwang ba na lo attack basadi o fumana ba robatsa le dintho hore monna mosadi a tswafe ho robala le monna wa hae le banna ba na lo ba robatsa le spiritual wife hore monna a tswafe ho robala le mosadi wa hae because now Satan wa tseba that thing monehelo wa ka ka moreng wena mamedi o na le matla ka tsela e makatsang o na le matla to build your marriage or to build your relationship or the same thing monehelo intimacy mamedi e na le matla a go destroy your marriage and relationship and most today wena mamedi ka rata ke hlalositse ntona last week wena go itsa ke qala ke hlalosa ke most of the time ha re destroyane kore this ya intimacy ha e destroy straight ke hlalositse mamedi ka re ha e destroy marriage ka relationship straight ke itse ho lona ke qala ke baka ona ka this thing operator song mong utima mong atima mong o qala tima mong a nna batla mong a sokodisa mong a nna batla mong a sokodisa o fihlela mong a tine ene mong a tine o qetelisa se plelo roke yena ke a batla wa ntima le nna ke tlo ipatlela no wa bona qala jang that thing when mamedi I destroy ha e tlo destroy lenyalo kapa relationship mamedi yena ya intimacy ha e tle straight e le yona e le sex e bifika e destroy lenyalo no e tla ka di-element e tla ka strategy wona mamedi ka ratang ene e qala kae e qala wona bo mogathaleng e mo tla ba re o gathetse e mong a dula gathetse mo a dula gathetse e mong a dula gathetse e mong a safara eno ya safarang ho fihlella le yena a nka into decision or no le nna no ke tlo iphandela e qala mo wa bona e sentse e a tswala no e mong a iphandela ka nako tse dingwe thole hore e mong is either yena ya lo iphandang a ba thola ntho e votang lo feta yena ya ka tluwena o futhumilana na malanga o thole jolo sa tshwareile jwale mane and una ile fela a re yena o lo intsha bodutu because a safarisiwa ka tlung ka mona a ba rwa ikutso mamedi a ba ikutso na o bone mo mamedi ha yana a sa ikutsitse ka baka la o safariswa ke yena jole ya kae yena ha sa kgabeletsa ha yena ya neng a dula gathetse a safarisa e mong ha sa kgabeletsa enwa o e mong wa tswa setsa o sa kwatile jwa o sa lwana wa ntshita o etsang o lebetse re le yena o contributile ke yana mo ledile mo na o thole jwale se le taba hore yani jwale ha sa gona o tlwela yani a tshitang ka yena mohlo mo thole hore yani bile ke joki bona le watsotso now how do I say by ya hola ntho ya no sa hana o tlwella o sa sukula o tlwella joki yana now le yena ba feel o wa ntshita le nna no ke pere na o tlo bone e ya ka le yena jalo mogathala wa fela jwale ha sa nka ditsina re le yena wa revenge le yena wa cheat ha o rwa se montate e se le taba cheating na ha o fihla bana mabilo ka ratang o fihla ba kopanya batho o fihla o botsa hore o etsala o tlo tla di story ye mo fihla bosiu ye mo sabina a ratana ye mo ke khabelitse SMS mo khabelitse a bua le motho but ha o isheba mo iqadileng e qadile ka ntwenyane mogathala and then mogathala wa creator taba hore ye mo a safara and ye no ya safarang a decide roke le nna ke decide nga se ke a joki wa bona so this thing when I go it dangerous ka tsela e makatsang e makatsang now here's the thing re hloleha ke ntho simple mamedi wa ka ratang ke kopa le nkutla re hloleha ke ntho simple that is why ka letter freedom ke di bua straight bile ke sa di buiso ha ke di ke bua ke platform ke platform ya ka eo ho letter freedom Facebook ya ka mamedi wa ka ratang mo ke bua puo pa mo ka la bohlano ke bua puo pa now re hlolwa ke ho communicate mo mamedi
ntweni ya communicate wa ye monehelo ya pele go itse re wa communicate wa hona le nako yeo re etsetsanang re etsang for both of us re enjoyang re le babedi. Do I make sense? You make perfect sense. Hona le nako yeo re etsetsanang for nna le wena. Yeah. Re etsa no both of us. But hona le nako yeo le tshwantse le communicate or baby fa nna ga ke kgathetse ne but a ke tlo safarisa because ke kgathetse ba bona la ile gore re tlaetse o betsa long distance ne re kana ga tsa mo Twin City a re tla mo Twin City and le abua ntate baby but yena ke how I'm doing this for you ke how yena baby o ngutla go le abua baby yena ke how o tla wena o tla decide because yena ke how wena go itse o betsa le jika duze because kana go the only thing you batla mo yetsa fela go release that's all because most of us wena mo mabedi kita ba o release fela ontsha musito that how ka to release now yes the thing le gona communicate number 2 le gona communicate the position ona le di position itso ka skeng wa frustrate motho no ya khathetse ka tsona for the sake ya re motho no wa batho khathetse ke ske ka mo frustrate ka position e tlo batla gore a sebedise energy a mo mamedi ntse di batla ke jwang a re betse papa mashi a mo mamedi number 1 position is tshwana le ba hore mme o shebela kwana ntate o tla ka morago wa utlwa le wena ntate ha o hloke energy ya o kalama le thaba o nyulwe o ye udimo no mamelo ka ratang mme o shebetse kwana and then wena o ka o tsenya mona he because ibile ka bona nda ke tsebile re ke tate modimo etse hore se jana se be flexible o gona o thola ka front door o gona o thola ka back door wa bona ke ba hiri ba khapelele ba so now when I'm mamelo ka ratang se jana se a hlaha ha le betsa missionary se a hlaha but at the same time e mong a fila o khathetse a gona o shebela kwana o fitla o betsa reverse fela and then ibile kana go tsena ha o hloke le hore le be le qetelletse le betsa ya bo ntsa wa bona mo ena le ntho ntsa ha e hloke le ntho ona le di position mo mamedi tseo le ke la di discuss ngore baby ke khathetse today ke kopa go fe sona and then I'll get it alla ke be ka nnete jalo hona le ba tshwantse ba safara ka bakala mokhathala hona le ba tshwantse ba safara because ba bang ba se sharp wena mamedi so that thing is very dangerous wena mamedi ka ratang and ba nna le basadi ba bangata ba nkele hlong Dr. Novisto o ile ganye botlhokwa ya communication le tshwantse le ke le buisane ha le mo dikamanong tsa marato gore mo ka pele wa me fa nna ga tlo ke beletse nna le communicate and ke beletse nna ha nka ntsha le email ke sia no le communicate and le communicate ana kana go tsene uthola e mo tla ba itsa nna fa nna ga botla kgathetse ba ke ka go zama ne now and then o bothola gore e bile airways kana go tsene uthola gore una ntsa kgathetse e bila se interested mara kana go yo nineng o thole gore o qeteletse so etsa jong o gotlisitse eng pelo ya hae yana motho ana na ha interested a qeteletsa sa enjoy ya bobedi e ke batlang go tlala ho yona go itse ke entwane ha ke tse mamedi nka e bea jwang mara ke bana ba robe ke mamedi re kopa every day gore bana ba roba le because ka nnete topic ena na kongwe ha re bapala ka mantswe ba banga ba to understand then again o useless re bapala ka mantswe fihlella batho ba bang ba sa understand wa bona ba re batla hore la re ke kra di bus straight wena mamedi ka rata but molaetsa o file ya nngwe ya bobedi go itse ke ana ntho e ke buleng ka ona last week ya hore ya o sedusa ne ke ruta ka ona ka Friday how do you seduce your partner wa bola ke bile ka ka ba ka bua ka hore mo mamedi one of the thing e etsang hore di tshebeletso tsa rona tsa ka di ka moreng di theole di libitsa o dia di sake di theole ke di responsibility ke di frustration ke di challenges ke di in tsona le tsona malapeng now mo mamedi ga ya tshwanela le ena go kopa mamedi nkutlo
the responsibility ga di a tshwanela go distracta kelelo tsa rona gore di tlose kelelo rona all together tabeng ya intimacy. Momamedi ga le a tshwanela gore le dumelle mathata le di-probleme le di eng gore di qeteletse di tlositse dikelelo tsa rona all together tabeng ya sex. Momamedi wa karata ke kopa le jwetsa sephiri ga le a tshwanela wena momamedi wa karata. That is why ke ne ke ruta ka gore go bohlokwa gore sometimes le be le tsela ya go sejusa momamedi. Batho ba ne ba etsa di-lingerie ba ne ba se batho ba ne ba se domonta batho ba ne ba etsa di-lingerie di-underwear tse smart tse sexy di-bra tse sexy momamedi wa karata. It's a way of ke tsela ya go sejusa momamedi wa karata ke tsela. And batho ba bangata momamedi ene manyalong a mangata wena momamedi wa Motho FM go na le difi e ke sa rateng ka pelo ka kaofela. When batho ba tlwaelana ba phela together ga ba tsebe o chamana ka di-lingerie ga ba tsebe o chamana mamedi. And when go na le batho ba ha o mo shebile a tenne lingerie ya hae le ho jo lo utlwa no se interested in that, but ha o hlobola se o mo shebile tse mamedi o tlo o nyolwa ntho man ya mamedi o tlo o nyolwa ntho ka reng ke khoshane ke tshole thobana ke lona ntwa moya thobane ke lona moya a ke lwana ke tshole thobane moya. Batho ba ne ba etsa momamedi wa Motho FM ba ne ba etsa di-lingerie ba ne ba tseba dintho tse di bohlokwa ka kang. And tlo ke le jwetse sephiri mamedi ene basadi ba bangata ba ka ipaka ntho le banna ba bangata. Basadi ba bangata momamedi when ba phela le banna ba bona they don't know how to impress banna ba bona le banna ba tsebo impress basadi ba bona. O tlo thola re etseng o tena tsena tse o sa di tsotelleng tse o sa di kgathaleng tsena tse jwang tse fedile momamedi tse tabileng di-tight tsa teng ka di tabuile ebile e nngwe momamedi le tight ya teng nene o tshwanetse e omiswe ka hair dryer momamedi ka nako tse ding o tshwanetse kenye ka microwave e hlatsitswe o sentsena e ditjobo e nngwe wena mamedi tshwanetse o omiswe ka hair dryer ka nene kenye ka microwave o bona ntho e ntsho mathakana kanti motho now here's the problem ke kopa qetele fela ntho ya mamedi so that batho bana ba understand. Motho ana etsa di-lingerie mamedi la karata the night dress. Yes sir. There's a difference between lingerie le night dress. Yes sir. Night dress ke ntho o robala ka yona ke dress ke mosisi wa o robala le wona momamedi o tshwanetse hore e be mosisi o motle o robala. Momamedi o tshwanetse ha o le mme o robale ka dintho tse ntle because bohloko gore batho bana ba sa tshintshing ba sa apareleng banna ba bona ba sa apareleng basadi ba bona e re a jole momamedi mohlanga qala mo jole ke mohlanga o tlo mona a sa qala reka dintho di-lingerie just because jolo ba tlo impressa motho o ba tlo ha lo hlobola mane motho a mo shebang nyatsi yana hae e bone a le smart. We don't do dintho tse momamedi ka ratang for manyalo a rona. We don't do the effort ha re tsebo aparela di-partnera tsa rona ha re tsebe next but mohlanga o jola ngwana momamedi ka ratang o ba tseba batho ba etsang ha jola a ba re ya workshopong ne a ba re ya workshopong for 3 days kantu ya mjolo o ba sheba ba etsa motho o tlo etsa shopping o yatsa shopping ya dintho tse itseng tsa o lo di sebedisang pele why re tshwanetse re etsa jwalo because the same thing ke ntho ne tshwanetse re etsa ka ramala pa rona re etsa ka matlong a rona. Now batho bana ba etsa di-lingerie momamedi ba ne ba tsiba hore di bapala role ya kakang momamedi. We don't do that. Ona jola ha ke bua rona tjena e mongwe wa bata momamedi ka ratang o itse fu kanto momamedi o rwetsele mmese momamedi o bone motho a kentse molengse o mobi hloohong kore ga ke tsebe nna momamedi nna ke tsebe ke malapeng mona o etsalang ntate o shebe batho ka ramalapa ona jwale batho ba re ba impressang ke batho ba strato re batle strato re make up re smart re nkga monate for batho ba strato le dikoliki tsa rona but this motho no tshwanetse be ke ena motho mo impressang ke ena ka tlo a khona
how o tswafa o dutse o tenne hampe o tukentse molenze hloohong o thotse week moriri wa hao o mope mo mamedi wa ka ratang o tenne hampe ene bontate o tenne underpene MP e leketlang ka ruti ke tlhotlhelo sane seno o tlhotlha jalo ba se konfane ka sona fumana ile ke tla mo mamedi ke bile ka rena le sunroof ka tlase that's mo mamedi Dr. Novisto khanye o ibuanye e botlhokwa thata Dr. Novisto khanye ha o dira o ruta le bana ka moso gore le bone ba tshware malapa bone ka tsela very important gore mosadi o tswa go yana go ngwana ga go ka moso ha tlo go phela a nna le lelapa a ba selo se ke ithutile sone go tswa go papa selo se ke bone mama se dira ha papa chaisa mma o dira yana wa mo aka wa mosuna wa mo bolela gore baby ke ntse ke go rata le gona no you are still relevant, you are still the one for me kore mantshwao le o buile le kanye botlhoka ya gore lingerie e tlisa appetite that we need o tshwantse o sejuse motho ndate re na le mathata ma America ntle ka mona re na le mathata malapeng re na le mathata ya bobedi ma America ke ntho o sejusa motho o gona mo sejusa le ka phone I'm sure re bula ka yona gona o sejusa motho ka phone o mo ke spirit sa ntho le sense ha re dietse but mo mamedi e re johle e re chitele ne di partner tsa rona nyatse tsa mo se ba di phone tsa batho ba jwa tsa mo se ba mme na hleleng go jetsa monna yo baby ke galetse inyawa ke galetse ro ka nketsa tsa mo se ba ha jola o bua eng tsa mo di se Tamasha babonta te bana ba hloleng go jetsa go sejusa partner ya hae a mo jetse baby today ke khaletse ha ba di etse ntate ba tamasha ha re qala re jola re chita ka ntle that is why di password tsa batho ba mantate dina di phone tsa batho dina le di password tse 6 ke call na le di password ke WhatsApp na le password ke SMS and how ro wa sema mamedi dintho tsene ka fela di patile dintho tsena tse re sejusanang di nyatsi ka tsona mare le yang o sejusa di partner tsa rona mamedi. And here's the problem: if you don't seduce your partner mamedi o tsona ana partner a o ibutswa o tsona ana motho o butswa o tsona ana motho wa interested ho wena kanti mamedi ke taba re fela. You must also remember, sex goes together like kelello. Momamedi, it's amaisana le kelello ke ntho e sebetsang ka kelello. Ka nako tse dingwe ke tseba ka nna. Hona le nako ke kutlure a kena nix e ke nahana ka dintho tsa lefatshe la mamedi. Kelello ya ka fela it's too spiritual. Number 2, kelello ya ka fela e dintho tsena di responsibility tse ke nang le tsona. That's when batho ba tshwantse ba understand gore mo mamedi ka ratang re tshwantse re thuse di partner tsa rona di kelelong tsena tsa bona tse o tla fola motho o nna le dintho tse ngata tsa dinana. You need to help your partner, and that is why bontate le mbohloko gore nako tse ding a le reka di lingerie tsamaya le di partner tsa lona o choosetse motho ntho reng ha itin o butlo e rata le wena mme choosetse bontate ba ba tlolo di tena di DVD tsa di scotch o molebe le tsa Spider-Man. Dr. Novisto. I'm mamedi mama. Motomantla kwa la tla le gonyana 073252145 kana ka re tshwara ka mogala mo ba ditsetsa ntlo go 073 ke a inyo ke WhatsApp ke WhatsApp yes 073 o wala tlela yone ka ko doctor. Okay, 073 yes sir 252 1455 mamedi ke WhatsApp 073 252 1455 mamedi ke WhatsApp. Studio number ke 071 394 9560. Ke repeat studio number ke 071 394 9560 wena mamedi wa karata ba ka re tshwara fela mo ga bana le sengwe se le gore ba batla gore ba ka se tlotla le rona mo letsatsing la gompieno Dr. Novisto ka gone kganye ke kganyele go e botlhokwa thata ya dikamano tsa marato mo di relationshiping a go utlwe molaetsa ke yo ka kwano Dr. Novisto pele ga o ya go pejana ya go go metse molaetsa ka kwano e re kitse molaetsa ready Huti, pela novi, ai, Dr. Lavi, asking Dr. Lava, two, a care of my studio. Who are the November? Who are the November? Who are doctor? Who are fella? You know where we are.
ya go tlile go dumela radio dumela tloga mo radio mo ke tsebe mma o ke tla ditsebe ba monate le kae motho a ba re wa tla go wena o tla mona ha tle go wena a ba o bolella go shutele ntho ya hao ke bone fela ke tla kgotsofala and then ka nako tseno wena o itse gore o be matleng a ne a ntaya ka more e tshwazanya uthi ma ke re kopa boeletse potswa gago go ekere o ba le motho jo o re mo go wena ke ke go tla mo go wena baby ke nna mo diatla inyatla jo ka o bua ka dinyatla ke tla mo go wena after that o tla o bolela gore ke kopa mo shutele ntho ya ka yo ke bone fela ke tla ba shapo ka nako tseno o bile ka o bile matleng a ne a ntwa a ka mo ha ile bona mo tata ba ba tlole go re tsa jwa mana ba re kenya mo molong re tshi a re ke tao tshisa ga ba tle ba tore ba re solwana ntse re ba di about one ka dinta to ka ke le ya a re bo raba ba maru o buile o tlile o buile eng o itse ke nyatsi ha o le nyatsi ka po jona le motho ya nyetseng ya pele you need to know you are not going to have a nako yo e batlang le motho. That is why mamedi lona batho ba nyetseng a ke tsebe le jona. I don't want to lie because number one, you cannot expect availability because kana go tsene kana ba kanetse na batla go tla mosadi ba hana kapa monna ba batla hana a ba hana o tlo etsa jwa yeah ona di commitment now you cannot expect motho ya nyetseng then bunana na go tsene ka nnete kana ba monna batla go tla. That is why basadi ba nyetseng le bana ba nyetseng I mean that is why kering when o tswala le monna ya nyetseng kapa mosadi ya nyetseng le nna ke nna ba ipitsa stress because mamedi when o tswala le motho ya nyetseng ona o so hore hona le nako sa tlo motho la ka yona. So that one mamedi ka ratang ke lona ha se motho eno ya re mo romelle dinto and mamedi ha re bua ka taba ya romela dinto le hlokomeleng le tla trend mo mabili le romele ntho tse hlaiseng difahleho tsa lona mo le tla trend le tla re joina mona motrendong le tla re joina ya bobedi mo mamedi. Number 2 ya bobedi re tshwanetse go sheba you need to check ntho le reking hore partner ya ha re ntse re mohlo mong a senyatsa but you need to check the partner the relationship ya lona ke jwa hona le relationship tsa bo ke atla motho ba sa tle hona le bo relationship tsa bo ke tla fonela motho ba sa phone hona le relationship tsa bo ke tlotla ke tsele motho ba tla wa bona you check your relationship ha se dintho so how you yetsa dinto mamedi you need to check the kind of relationship ha ke nke re ka ra relationship ya motho tla ba itse o tla a ba sa tle. What is the use we futumata but don't you tseba in your mind to motho a ka teteletsa sa tleng. Now you are destroying yourself, you are frustrating your life because you know the kind that is why the translation when you foot the relationship le motho loyalty ya motho na o ke motho itse ha re waka unlike ibe o tla bo ifutumaditse a itlela mona o so futumetse motho ba sa le wena wa ipolaya mamedi but ka o fitisisa tswa hamba member batho tswa hanem basadi ba batho because you must remember o relaile ho mosadi yana o wa molokolla monna hae kapa o tlo molokolla so you are just wasting your time and frustrating your life. A re tse molaetsa ka kwano radio dumela motheo dumela yo a tije ya ka che wena le Moruti le bua ntho tsa bohlokwa ene ke tse tlame go re di phele le banyalane ka le boha ke mohloka le busa ka thabantsho. Thank you. Right wena mohloka right wena tlhoka ina ga le boga thata fela ya e re tse molaetsa ka kwano ke mo molaetsa Dr. Novisto radio dumela dumelang Dr. Novi le kae re teng ke tlhoka ina hle ke tlotlolena le bitso Dr. Novi wa tsa ntho buang ke nnete re itebetse ka ramanyolo ka monana maobane ne ke lwana lwaka a
go bana sa hlapa ntho modimo ha o hlape o sebetsa ka mafura o nkga mafura he motho modimo ha o ka mpa hlape jo a se go la go ba go kwatelane se ba ka tsamaya ka mosamo itse mo ithobala le bana ke kena motho nga bana ba ka ithobala ka re he nna ke go kwatla go la le motho a nkgannye la o tshitse mo tsa go ka hlapa o ka nnete he ga bogana se go bua nnete bofuko ya Dr. Novisto motho ke o tsaba go ya go Durban o tsaba Durban no go se tsotelle wena go itse le mo mamedi wa Motho FM mo ra o tsantsi ya teng ke go se tsotelle le ho relaxa wena mo mamedi wa karata go se tsotelle le ho relaxa lo sa improve mo mamedi ke kopa ke iphete batho bohle bankang ba sa tsebeng hore sex e bohlokwa ka kang always ba ke ba etsa di-efforts for yona ba ke ba ba le di-lingerie ba ke ba hlapa ba ke ba etsa di-efforts ba ke ba communicate ba ke because ba underestimate taba ya sex mo mamedi sex ke kopa o bua ka dintho dena mamedi ka rata hore sex ina le matla to build your relationship ina le matla out destroy relationship re ntse mohlala re hona le bontate ba o tlo thola hore ebile ke ntse mohlala hore hona le basadi today o tlo makala mosadi ona hana monna marona dikoloi ona le ntlo ona le everything and mo motsa support wa ke mang o tlo thola support wa ke monna ya nyetseng there's a lady e kileng a ngola Facebookong a ngola ka hore lona basadi ba ratang le banna ba batho le tsinyetsa nako that man a ka se etse dintho tseo a ka se etse dintho tseo a di etsa mosadi wa ntate ke ne ke tsheke di comments I was shocked in that ke la ba ka tsoka ha basadi ba bangata ba ka bona ntwe basadi ba bangata ba ka jola le banna ba batho ntate di sai chiki ka di ngola di araba hore o sa ka bua ntwe sa itseng nna ke dula plekeng e so le so bana ba ka ba kena sekolo kai private schoolong ka ba kala monna ya nyetseng and go jetse mo mamedi go jetse and if lesa itseng ntwe that is why we was about mo mamedi ka ratang hore rena le batho ba bitsong di slave queen they don't work aba batho le mosebetsi ba sebetsa ka yona eno ba shebe mamedi batho ba sebetsang ka yona e ba sebeletsa jona there are people ba sebeletsang teng rena le ba di slave queen so tlo tla ba na le apartment tsa bona ba bang ba na le dikoloi tsa bona mo mamedi rena le batho ene tlo go jetsa yetso akeng yetso akere we monna a tholang a good intimacy teng a ka spenda teng a ka investa ta ka spenda teng mo mamedi rena le basadi ba bangata today a ba sebetsa o tlo makara di suma ka botolo re sebeletsa mosebetsi o fatshe marona le koloi ona le ona le how do I say behind everything yona ndona there's a man yenyetse now banna re som I used to say to baruta ke re banna re di baya re ba reki basadi ke ba rekisi if you don't know how to improve your product or mureki a tla gone o reka mo mamedi wa karata letla that is why today rena le basadi ba bangata tla thola hore you will be surprised ona mamedi wa karata o thole monna wa sna chelete ba bang ba lona le dula le banna ba sna chelete it is not like ana chelete but ona le ma ifelante and fa mo sheba why chelete e fella mane ke o bane mane o fumana good service a re go o kreya good service radio dumela Bây giờ không nói trong về ta là thế, cô cái là cái thứ mà anh phải chỉ. Thế là em muốn học học, ya rồi, người ta thế mà nói có sao? Không có cái gì trong về ta là em bị, na cái gì hay cái là cái gì cả, cái đó là gì? Cái đó là ô cái gì cũng sao mà cái đó là, chúng ta cái mà ta là cái gì? Gale Bukhara.
ya bara ke motlwana le nna ga ke mo kwa seng ya ma o ka o buile o ka tswela pele ile a kata dilemo tse lekgolo lenyana ke motlwile dilemo tse lekgolo lenyana ga le re bomme ba sebedisa bontate ba bang ba ntse ba ena le ba malapa a bona ekwa andate ra go utlwa ra utlwa no ra leboga lena a re nyati e ka le mo emisitse re tata le tata a sa ka futhumana pele mome o no ntse re tata gobane mme a kwala gore o bua ka nyati na le tata ga re tsena na bua ka are nyati ba bona ke a mbeba ya re ntate hana go hlapa pele go maidani go ne ntse go tala ya lebo ra lebogara Yeah. a re tsemoletso mo ready Good evening. I'm not going to be long, but I'm not going to more Chavas Kanakana, Sa Mangamu, and the Free State at large. The Battery of Wakona, but why are we still entertaining November and getting with the Sicilian and the How can I go with this next season for what you do? How analysts say anal depression, as I'm saying, Zaha. Konanong yana o ke madimabe a ditšhelete tsa go tselang gala a ditsaya ka maka ga a ntse re mo bona mo dua there is no such ramazulu radio mmela radio o mo radio ndumela o ila sile do hello buena tsa foule semma Dr. Novisto. Yeah. Yes, I don't go Kwenye Candidates Moruti are to my good Moruti are not to South Africa. Le Bloemfontein le Bashaba Sabanga. Yes, to my Alete Moruti. Radio Dumela. Uma radio Dumela. Mata FM Dumela sema to month. Hello. Ya abu Uma radio Dumela, Skabaza radio. Bailas. Wela shide. Dr. Novisto to what's my line ready? Ntate Novi. Hey, tabatsi di bua. Hai. Ke tloa boroko. Ke tloba boroko ka mona ka malape. Ona le ntate o dula le yena ka tlung. Ntate tlabe le koka go le monate. Le tsantse mo le mo ka tlung. Ha o fitla betheng mona. Ntate o tlo jikisa jalo ka ekare ke nkare batho a batho bane ba kgale bane ba sa bue hore na ho etsahalang gore a sa o mape a sa etseng ha twa fela o sa o jikisa fela o se utlwa AK47 ke se o go di tena for fela tjena o a tleng ka nete ke le thuseng ke le ruteng mo ntate hore wo map ke ntheteng tshwanetse motho a o ka o futhumatse pele gore le qetelle le moho nthong eo jale tse ding tsa dintho se re di etsa fela ba tshwanetse re di etse maka nete hai hefe no batho ba bang bathata Jona ke le buile bontate ntate November go kenye bontate sekolo o go wa kenye sekolo hona le bontate ka nnete ba hlokang thupello e matla mo hloka le bitso ka nnete na gale Dr. Novista ga di re gotetsa mosha no ke thusa le yena okay nka mo ba le radio dumela o mo radio dumela motho mo ntle radio dumela motho FM dumela la tende kae amonate chief tanyane mama o eme plekeng e sengante ka pekeng date network ya o impi ha bona thata ako e go le film le lengwe tshemao
ka ba utlwala jwang a ko jike bikinyana mma a ko tshare sentle a ko jike bikinyana palama stulo bikinyana no ha khutla o ntse le mo moweng mara a ko jike tsamma no mo khotlise ntate mo ya gana network ya ga Dr. Novisto ya o ka tswela pele fela Dr. Novisto yeah ne ke re wena go itse is that I get to or ke tlo comment as well ke tla commenta ke re ntse ntate matlaka but coming to taba ya futhumatsana yeah ntho futhumatsana e sebetsa hararo if 2 or 3 number 1 ona le batho futhumatsana ka baka la go tlisa dikelello o futhumatsa se o ka nako tse ding o ne stage o hlokahala hore re futhumatsana ka nako tse o futhumatsana ke taba o fela bring your mind to this situation it is wa bona futhumatsana e sebetsana le yona ntho e ko tlisa kelello ya motho ne okay a re nke mametse radio dumela motho fe yellow hallo buela ko tlase kopa o ke o tholetse lentswe ya ke go utlwa ga jana mma ya papa ke re ke araba ntate ona a tswang ka nyatsi ha ke ha o sa nyala o nyatsi because ha ona mosadi le nna ha ke na monna so ke nyatsi nna le wena ha re nyala jole ntate ke ne ke batla mo tlhalosetse ha o sa nyala motho a se monna wa hao ka se mosadi wa hao ke nyatsi ya hao bane ha le nyala lona le bana ba hae ona le bana ba hao jole ha motho a sa tle ho wena a dula a o fetisa a ke re motho o tlo dula o na le tshepo gore motho wa tla o tlo tla ka eng ka mothabiso mo a tlang ka bona so after that ha o wa mo letsa nne ha motho o tla thola fela pele e blue WhatsApp wa bluetooth so e jwalo ke yona ntho ke batla go itse bona e etse wa jwang he ha e jwalo wa tswa ho yena o gawana le yena o tswela pele ka bophelo ntate wa ka thank you magale boga yeah se di le pedi ne ke go parpetele ya warm up warm up is for o tlisa dikelelo tsa rona ntwenyena but it is not like warm up re hlokela hore re enjoy no aska no go tsohle re hlokang warm up for enjoy warm up ke taba hore let's ona jola ha ke tsore o tshwara microphone ya ka wa bona molabona wa ka wa o papadisa you are just bringing the state of the mind ke lukisa kelelo la gore e tle mona le nna go suna ke tsang ke taba re fela re lukisa kelelo re go tlisa dikelelo gore e ditle mona now warm up hape ke hore hape ya bobedi gore mohlomole ka warm up because le batla go tloetsa the best sex the best one o bona ya matsapa le bena leveling 8 e go di mo re ha le tlo qalella jwale le shape ntongwe kotsi tjena nang but ya boraro hona le batho sa hlokeng warm up because the way ba connectang ka teng hona le batho sa hlokeng nto warm up next ha o tipa le tloela mothusia ha o mo tshwara fela ka po bua le la fela sa ntse le wa bona so dintho tsena batho sa ntse ba di tsibona di operator jwang nako tse di o tlo thola gore ntate yena o tseba mme e le motšhini e pompang kanti mme yena mohlang o batla o mapo distracted that's when re tshwantseng re communicate ntwena e communicate wa mamelo ka rata ntwena ha se a silent of moment of the funeral of the dying swing radio dumelang gape Dr. Novina ne poko etse bona men's conference a se brief talk go ba go tse bona te ha se batho ba rata go bua ne so if you guys are men's conference bo high 3 muslimong high 2 go tla bona fela man ke ba e be bona fela wena then go ba ruti because sometimes ha ba mamela mananeo a naso ha ba mamela so if you guys are around ha tla go thusitse
Yeah, ke tla nna MC ya teng ya ke ne ke re qetile ka taba mo map mamedi a se batho bohle ba hloka mo map hona le batho ba ileng di ready made go ra di kopana di ja fatshe mamedi hona le batho ba connectang so much yena mo mamedi and then to an extent aba kopana zidla phansi. Now coming to issue ya mene ya hore o yetsa jwang o na le motho mene o bile ntwe powerful are ha ke jwalo le wena ke sentse ke le nyatsi because there is no commitment ka re tshilo jwalo a re jwalo na mena batho ba tshwantse ba check ntho tsena tsa majolo mamedi ka ratang majolo ha re kopana mo mamedi ha se ka nako tsohle mamedi kopa ena le kutlo because yena e hetile batho ba bangata ba het ene ba kwatile ha se ka dinako tsohle mo mamedi wa ka eo le tlokopanang be se le nyulu wa ka lerato la lona le be le se le same level ha se ka dinako tsohle ene mo mamedi no not jala akre ke bua ka taba hore motho ka ba romela message about blue ticker e mga ba sa tsotela ba sa arabe there are a lot of reasons e tsang jalo ba bang ba busy kita ba busy, that is number one ba bang ga bana nako mohlomong and then ba bang ke ba tla nthunyena mo mamedi ntse ke tlo le tsanyana ke ntho yo ke frustrated my ex-wife wa bobedi ke frustrated ngwana wa batho and that is why now ha ke dula fatshe ke checka ke thola hore okay no ke nna frustrated ngwanena ke tlo etsa mohlala ngwanena wa batho number 1 ha ke kopana le mosadi wa ka ke kopana le ena ka December ka February be ke monyana and ha ke monyana ke sentse dula sa motlala ke kopana ka December January and then now tabalini expectation sa hore tshwantsa o njwetsa hore one rata tshwantsa o founela tshwantsa etsa you know why because nna ke ke fihle fela ka nyilwela godimo lerato la ka la mathala ya godimo not knowing hore motho yena ha so fihle mo kona ntsa nyilwa ke tlo etsa mohlala hona le koloi tse pedi hona le koloi ya petrol be starter o ka tsama hona jwale mara koloi ya diesel especially tsena tsa gale o tshwantse o starte o itlwelle e ke futhumale koloi ya diesel se koloi ka futhumala ngwana jwale o boso e tsa ha gona ha it's in kanako before hona le batho ba jwale wena mo mamedi na ka go tse ding re kopana le batho ba jwale ke kopa etsa mohlala kana ke qetelle yaka yes sir ka expecta mosadi ona a nketse di WhatsApp a yetseng o confess ka mora 8 months re wana batho nna o bua nete le tsoka go rata it was painful ndate it was painful because kana go tsene sentse re le processing ya divorce ne kana go tsene jwale se le taba tsa bo di cheating and then a se etsa mo ferefere a cheat then a qetile wa fela divorce ha o fela divorce le nna ka ba le motho go utlwana le to tsalo go etsala ha se kutlwana le motho le ke ka tota etswa divorce and then ka ba sense di le processing ya utlo fela e se ke utlwana le Ocean ha se ke utlwana le Ocean Ocean fihla ka storm level go ya pele level yone e ke fihleng ka yona ho my ex-wife Ocean fihla ka yona ho nna ha ke be frustrated jwa go itse le mo mamedi wa motho FM what's my name Ocean fihla ka storm and ona le right gona batho don't want to ke mosenyi but she came at the wrong time timing ya ha and I ke ba irritated mo mamedi ke ne ke ba irritated ona ka ntse tsedi WhatsApp ba sa mo respond neng o tla ba bua me ko phone tse motho modimo and na o fihla a le ka yena a se le godimo nna ke sentse ke le fa what's wrong to the ke etsa can root or okay November in 20 years I think you came only ready you frustrated this lady frustrated to extend on a comfortability around you mommy that it the relationship se bangwe ha re tshwane mmamedi hona le motho o tlotlhola hore ka mora ditotse me etsa letseng ka mora divorce kapa ka mora break up wena mmamedi ha o kopana le yena o tlothola ke tseba ka nna mmamedi o tlothola na go nga se interested na go tsedi o tla bo mo founela o le excited wena because maratong yena abali siko mo not because of rat just because o santse ile hona a sebeletsang go nyolwa mo mamedi o tla leveling you down
That's when now re tshwantse re ithuta ane mono o ithute partner out because peteleng ya petel e mo motho tla ba dutse as interested for sex wena o batla sex o tatile o batla motho la yetse dintho tsohle kanti ngwana ba thena a so fihle stages go ona ngwane tshwantse totoba e le loriatism motho ba go mela molaetsa re lanja re itsa mosadi wa ka e bileng di dinyane ha e sa le ke reka so ka di apa yo nna we radio ka nnete le gona ntate novice fapane ko na he jalo e buang taba gona re tshwana le dikoloi tse di diesel tsa ntsa gale tsane tshwanetse re start bue pele he re futhumale he ha re ka futhumala e le gona he re kana ke re kenang tseleng go ba jale ka nnete at least kana dineng motho a ka o la se go tsofetse re hloka o suma bo ka mora molala ka mona o ko utlwe mohemonyana ka mora ditsebe ka mona pele le ya bethe ke le batwadisane o ya ka moreng le lekisane a o mare a o hle ka nnete tate no go tsenye bontate go hloka o teketisa le gona re bo mme re hloka go re makanda ke re jwale mare le gona a ka nnete o go se ka lehloleleng kana di bontsha tse go ba ruti a go tlhoka mo ye nngwe ke ratang ke e batho ba ngata ba sa tsoteleng banyano motivating this person motivating this person or a thabele o yetsa ntho go itse mana bon kutlwa o tsona go tsene tle be ke re mo sebaka ke re be mphe the best one mphe ntho etsa mphe nngwe e kotsi a tsete be kere nka founa ka kena bo tobetsa nomoro nngwe e transferela tšhelete nngwe nngwe e batla ka account ya hallelujah that's motivation it is best yes it's one of the thing eo batho ba sa tsebeng momamedi as much re thewela magweng mosebetsi e le must but salary it's a way of motivating your partner uthewela uya mosebetsing it's a must but salary e motivate or ntho le yetsang ile must o yetsa ka lerato thewela amamedi go batla nkutlwa ngutile go itse now when as much in is tlamo rethewele but the reason why the company did for salary it is because very motivate or also khathetse o thewele ka mafulufulu because you know every month there is something yet in your account to motivate you. Now here's the thing. Now, people they don't know. You buy things for your partner. You do those things. You are motivating that person or people they don't know must, but there is nothing wrong to motivate your partner. Sometimes baby good umpile engwe khutsi baby tshwara la kaola ntho 10 hour yanto kana mamtaka ki mamtaka no a trenta monat skomota 30 njalo kana wangaka what's komota ona mtaka ukuthi skomota re mavuso ki 10 hour you on the so you motivate your partner baby ke tlo fa tšhelete ya moriri ke tlo fa tšhelete ya manala ke go pompa baby hlompe ka tsene nngwe fela e utlwa o lwena mana o soka o yetsa wena mo mamedi ka rata o tla bona mo mamedi a le di tsibi dintho tsena o bohlokwa le lona bombe if o tseba partner rao wena mme wa ithatela motivate partner rao if ke motho a monjola lona wa dula le matawa mo rekele baby today ku reketse 6 we rata baby ku reketse and how kampa baby o tla utlwa mama o tla utlwa tate mothana ntsa re o gathetsa e ka ba o rata jwala o tla bona mo mamedi motho motivate wa ke di bottle tse ditse mo tla bona mamedi a go tsamela mo mamedi ka go tsa bojola ka pera de benju bala ya jo ke kala men so mo mamedi it's one of the things about what I said memory we need also motivate our partner or out wa thabela o yetsa nthweni le wena o mo radio ndumela yes sir
ha ke ntse ke mametse hantle ke fumana hore ho na le mathata a mabedi a mararo a hlahella maemong a dithuto tse re fumana tsatsing le leng. Moving from one relationship to another, ho tloha ho e nngwe ho ya ho e nngwe, ho thata ho iphemela hore na o lo fumana motho wa mofuta ofeng. Ho a ntse a tshwara a dutse yona a ba dutse ho le lenyalo hore a be le mamello ya ho ithuta ntho e nngwe le e nngwe e ka etsang hore a fumane a phetse hantle lenyalong la gagwe. Ke a leboha botala. Sheba Skomoto bona nka banana ba batle jwang ha e ka ba ke nnete. And sheba why? Because that's what Skomoto to motivate. Now you can imagine if your partner or motivate. Maybe ke tlo yetsa tsa kapa baby ke tlo fa bokana. Like ba kwa. Baby go pa fela ho fa. Kana o tlo tolora le 2000 kapa 1000 rand kapa 5000 o mo tlatsa baby intse le mosadi wa intse le monna wa ha mo mamedi a o hle mamedi a re kwale ke tsamaya a kwale masa a tsamaya tete 073 ke nomoro tsa ka 073 202 9079 Medical Pete 073 nomoro tsa ka 202 9079 wena mmamela karata ka la bohlodi ke la disho bitso Lekker Frida ga ke mang ba ke apara skete mamela karata skete tsone se ba tla ba strong ka la bohlodi mamedi ke apara skete ya ke ba nshebele page ya ka Pastor November and Victorious ene mona dintho tseno mona tse ke bua ka tsona ke di straight mamedi le jwang ke be ke nke diketse di demonstration mo bank ene page ya ka Pastor November and Victorious Faith Ministry mamedi we like ya qetile o follow e tla o fa notification ha ke kena wena mamedi ka karata ya o qetela re kana re ka rona phase 6 o kala ma taxi phase 3 le phase 7 o ka kala ma phase 3 le phase 7 o bore ke a kereke ya Moruti November o tla thola kapa ka koloi o driver ka ro Crossflay o shebe ka lifting ya o tla bona tente e golo wena mo mamelo ka karata mo momedi a re ke thiba cheating mara ha iska ba wena contributor o pusetsa motho wa cheating ka baka la go failure go yetsa responsibility ya ke matsa ka go qetela. We are not going to stop the cheating because ke a tsore motho mo tla re monna la ka mofa kapa mosadi la ka mofa mara ntla go cheat mara ha lo cheater is because a pushitse ko wena especially lona ba nyetswe mo mamedi especially lona ba nyetswe motho ha o nyetse mamedi o nyetse because a batla hore a ska na sokola that sha tshitse wena a dula bena ka tlong mo mamedi lona ba nyetswe ba ka ramanyalo. It's a must wena mo mamedi o fa partner ya it's a must o khotsofatsa partner ha ke buika lona batho ba motsholo mara bana ba nyetswe mamedi it's a must because the Bible ere mmele wa hao ha e sa leta ha o sa leta ulong ya hao empa o taulong ya partner ya hao we need to do that and ya o qetela ke ne ke feeling yona ke mamedi if le nyatsa ntwena ha le tlo the efforts but let me tell you something you lose your partner ka baka la fela la o khole go yetsa efforts ka ntho ye leng bikarabelo ba God bless you I love you mamedi ya ke Dr. November ke go kopana le ene mo be ke netsa ka le tsela la gago engana ka ke ntate wa kgwedi ya ke nna ke kgwedi ene no thank you guys thank you God bless you but ba Botswana ke tse le romele dinomoro tsa lona 073 I mean 07839834446 Botswana romela number tsa lona because re batla number tsa lona Pretoria 072029079 kapa 07839834446 because ke batla ho ya ka Botswana ke tla Pretoria ke all over northwest Qwaqwa mara ke batla batho ba 10-15 ba group am fela 15 ha ke ka thola dinomoro tsa lona le 15 ke ya so ntse re etsa di-database tsa dipleke tsena kaofela tseo ke batlang o etsa o tla o tsona so ke a le kopa mmamedi make sure that o romela nomoro I mean o senda nomoro kapa WhatsApp bore nna ke Pretoria kapa ke Botswana kapa ke kae please number ena ya 078 398 3446 tseding ke 073
02029079. God bless you guys. Ke ditse pakeng tsa maqhosa mabedi mona, for setong batho bana ba mo fereka.